Bwana sifiwe. Imana zibasha kumenya. Ubundi iyo uririmba ari umuntu usenga, yaravuze ngo gusenga k'umuntu uzi gusenga. Uri umuntu uzi gusenga ariko ari gushima Imana. Iyo kuririmba uri gushima Imana ngo uri gusenga ngo niba triple sinzi ko yabivuze. Iyo uri kuririmba cyangwa ugasenga ukatura amagambo uri gushima Imana ngo niko gusenga kuzuye. Kuko muri Yohana aravuga ngo ibasha kumenya ibyo dukeneye byose, ibasha kubimenya. Si ngombwa kubivuga kuko none se nimba Imana zitwerekwa ushaka kuvuga ibikibindi.
useme yine. Telefone kamera igaragara. Nyine duhindure rero. Twafata. Asa aricara. Asa aricara. Haleluya. Tutagiye gushaka iyi ni indirimbo komantere kandi ivuye mu kirere cyiza. Komantere nyine y'umuntu gusa bitewe n'uko n'izo wiriwemo cyangwa n'izo ubonye kandi komantere izize ihamanye n'umutima. Kano karirimbo kandi ntabindi kumva ngo amaso utazumvishije akantu kanzamuye karavuga ngo imitima irabihana. Kakora igitangaza shami imitima irabihamya ko Yesu agira neza. Nje nama kwega kabitanu zanje ndabikwega. Ubundi iyo uririmba ari umuntu usenga yaravuze ngo gusenga k'umuntu uzi gusenga. Uri umuntu uzi gusenga ariko ari gushima Imana. Iyo kuririmba uri gushima Imana ngo uri gusenga ngo niba triple sinzi ko yabivuze. Iyo uri kuririmba cyangwa ugasenga ukatura amagambo uri gushima Imana ngo niko gusenga kuzuye. Kuko muri Yohana aravuga ngo ibasha kumenya ibyo dukeneye byose ibasha kubimenya. Si ngombwa kubivuga kuko none se nimba Imana zitwerekwa ushaka kuvuga ibikibindi. Bwana sifiwe. Imana zibasha kumenya. Rero umuntu uri gusenga ni ukuvuga amashimwe y'Imana.
ukumubwira ngo Imana muri ino minsi imaze kuntangaza, yantangaje mu bintu bitatu: mu mpfu z'abantu, intangaza urukundo rwayo, intangaza no kurutagira biracitse muri yo. Kuri Imana tigira biracitse. Uko twe turi gusezera Fufu iyo kiriya muntu ahandi nyine yaramuteguriye, iyo tacu yibwiye twoza gusezera Fufu ugasanga icifuzo cyawe kikujengereje gikemutse. Jari kiyo nagiyemo mboneramo ikiraka, nagiye mu kiro David kumva mboneramo ikiraka c'ibihumbi 2,000 dolari. Umuntu arampamagara arantekereza ngo uzi ukora bine n'ibintu yaramwe mwaza mukora indirimbo yishe ku YouTube channel avance nanga yamupica atanu mfite ikibazo ari nari navuye kuri shawo ko nabuze tike ingeza hariya mu bibare mu masegonda ngahe muri chata ibyo mu magana 5 simbaki muri Kigali, wenda muri Amerika ni make, ariko hano wowe wishurizwa hana za kawunga iminsi kisumba imitima irabihamya. Bivugiye iki hano? Yuko isagira neza mureka abantu duteranyanga nubwo twaje kubwa Fufu ariko nage ni heza kandi nzi ko turashaje, ariko sinonga no kuvuga je ndavuze Fufu sinovuga Fufu niko kwivu twabanye utari Fufu yakuze nkamubona akana katumubona kunda muta cyane, agiraje muri Kenya, agiraza muri Kisuzu n'abarine akora ibitangaza. Fufu zo kuvuga kuko yarivugiye ama YouTube channel uzuye ukeneye Fufu aje kuri YouTube Ebeneza nawe Bekizi n'izindi ndirimbo nyinshi zahiteza muri kino gihugu. Ukundanje kumuvuga sigaje kuzafata igikapo cyo kacikorera naye n'indi ndagirana tuta asubiramo ko kana n'umuzo dutumara ufashwa wese avuge hano uvuga kandi neza ufashwa uvuge uwa negative tumukeneye hano tamu uwa negative wa ndabazi bamwe na commentaires negative ndaziciye.
ishusho yayo igira agaciro yewe muntu ishusho yayo yewe muntu we ishusho yayo yewe muntu we ishusho yayo
gusa mazina